بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puasin puji ruksanglit si Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat duk salam si Rasul ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Latun pisi me ahline duk me sahabat ne kinaridaan siya we Allah subhanahu wa ta'ala. Duk sine nuhot siya si pag-akida, si addat pangaddatan, duk si muamalat, sampai si elew dembuli inkemon siya iyan kinaridaan we Allah subhanahu wa ta'ala. In mawdu' tenbi elew inin pasalan al-mawqifu syar'i lil muslim fi virus corona 2019. Tengge sin muslim si pasal painte aramala sin COVID-19 si sara sin agama Islam. Maipon sin Allah subhanahu wa ta'ala ga kita biawam si pasalan iya pajatu aramala si katilingkal alam si sababandu diki-diki hama iye geita kite we mata malaingkan silabian high lens microscope iye tagi eswe ni dinoble in hajihan inehin into 250,000 times para takite painte. Si sababan hatinen iye diki-diki hama miyaan hiul in kemon mahadjanain si katilingkal alam. Tandaanin bisan pe sa inge keseg sin lahat atawa keseg sin nakura ni agen surrender si pag kontrade atawa kan si pangaagpangde sin iye virus inin. In COVID-19 short term iye sin corona virus 2019 ilinganan lui sabiya SARS-CoV-2. In SARS abbreviation iya sin Systemic Acute Respiratory Syndrome. Hatinen in virus inin bang iya paasek atawakan bang iya umasek padilembaran sin manusia
in minulanen iene in respiratory system te, atawakan in lungs te, in minulanen in daga te, labi-labinen ne in me'siye, iye mahina in immune system den, atawakan niya andang sakide, diabetes, atawakan hypertension, na magtamba tinamba ni samyaan, magduhon-duhon ni, tabinsana hatinen in aatawa virus lay, sampay hatinen maka boiye tuju kamatay. In COVID-19, bang inadjian we siya scientists, mas malala pa iye amban pandemic, iye pajatu si tahun 337 Hijriya, atawakan 1718 miladiya, bang si Gregorian calendar, iye inenan we de al-humma Hispania, Spanish fever. Si waktu pandemik miyaan, di alam arama ladu isab in me'lahatin. Lamod nila ipainte in lahat inin iya na in mamlaka, inenan we'de in tahun miyaan sanatur rahma, tahun ase. Ubos isablay si Egypt, Misir, inenan we'de amul ju' al-kabir, tahun taggutom, atinen sigpit manamal in mahadjanain, magka-problema siye, si pasalan pagkakan. Hatinen cause, we hatinen aramala sin pandemic, iye tahun 337 Hijriya. Natasabot we may scientists, we mas makamula hatinen atawa peligro in COVID-19 si jaman tebi kwe ito bang compare si iya pandemic maghapen tagnaalay hatusan tahon ni palabi. Pegain sa kiinin COVID-19 kahaba elew niya may baahu updates si pasalan behaviors, si pasalan kignot kuhibal atawakan laku palangi sin virus inin. Pege subayen inadjian supaya kinatauhan bang seinggein pangontraiyahin, bang seingge hatinen pamiha sin vaccine against COVID-19. Nasigana pepainte in vaccine miyaan in World Health Organization, in ministries of health, si kaniya-kaniya lahat ne, lamod ne painte in Department of Health, si lahat tabi ngurong guidelines bang sa ingge hatinen kahalian in sakiinin iyan in COVID-19. Mag-advise siya si kitabi sin me hand washing daran hatinen kinosean in tanganin
sarun in kita bi Muslim, biyak sa niya kita bi hatinen si paglano atau akan paglisin. Pegain kita binambahayang 5 waktu si tiap-tiap elaw duksangim. Ubus bang batal ayilten, bubaya kita hatinen magsunnat, magwudu ni isab kita. Bang batal ayilten, ubus bubaya kita masa Quran, magwudu ni isab kita. Before kita mangan hatinen ngosek kita tangante, pag ubus kita mangan ngosek du isab. Hatinen in Muslim kamurahan, bang si perkala inin pegi andang du tapinturu atau kan tatarbiya we agama Islam. Demikian amban me pamandu de si kita bi in social distancing, hatinen magtalatala si ganta 1 meter. Sa si kwe itu pegi niya ni sab update hatinen si pasalan sa kiinin ilabihan we de more than 1 meter. Demikian nen ngandak du isab siye ngusal sin maskara duk seddipe billahi. We ay maipon sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya hadja hatinen lapas manusiain amban iya saki COVID-19. In sakiinin tagna pain me scientists atau akan doctors we maglamin in sakiinin amban dambua PC dambua amban hatinen infected person lay ye tawa saki COVID-19 lay tuju seddi si labeyan droplets. Silabian droplets. Hatinen maglegge iye bang aahin maghiket atawakan bang aahin magbaan. Naubos niya ni sub update si pasalan hatinen sa kiinin we maglamin iye si labeyan hatinen aerosol transmission. Bang magpain kita aerosol transmission, hatinin mas malala inin amban, hatinin paglamin through droplets. Pagi bang through aerosol transmission, hatinin makadjari iya magleggay, bang sa upamanin niya sa wenu magbisara, ubos hatinin tegal kaam kapag bisara, me delem 20 minutes, sarta painte basag in pagbisarahin, makajari iya hatinen, palamin atau akan mag-transfer in sa kilay. Dukbang magpain kita through aerosol transmission, in virus lay, paalang-alang iye, dialem baliw. Within 30 minutes, mangkin iye patanak padiawa bulak. Nahangkan maipon sin Allah subhanahu wa ta'ala si waktu mag-meeting in me kaulamaan entero dunya, yan in Majma' al-Fiqhi al-Islami. In Majma' al-Fiqhi al-Islami atau Islamic Fiqh Academy, tumpukan inin sinkemon ulama hatinen tao si ilmu al-fiqh duk usulul fiqh duk in me ulama inin langkew darajat nin. Langkew pe darajat din amban me doktor. Umabot siya si Ustad Musaid, Ustad Musyarik, sampai Ustad Kamil. In me
ulama ia representative si parehimpunan miyaan atau kan tumpukan miyaan in me murid din me talibul ilm dumen hajja kulliyah magister sampai hatinen doktori. Ubus before siya hatinen magpagawa sin ine-ine hukuman bang niya hatinen mustajidda me mas'ala baahu mag-consult isab siya si bang sine metao si halmian. Kaya painte COVID-19 metao si halinin me doctors na mag-consult siya si me expert Muslim doctors. Ko ane painte parehimpunan sin an-nadwa at-tibbiya al-fiqhiyya conference sin kemon Muslim doctors iya niya aluisa panghatide si pasalan ilmu al-fiqh. Si pagmitingan delay hekka manamal painte mas'ala sinolb wede, inurungan wede, solution bang ine subay hininangin. Lamod nelai in pasalan parkala pagtambel sin masjid. Hatinen temporary suspension sin pagjamaa, duk temporary suspension sin pagsambahayang salatul jum'ah, lamod nelai in pasalan hatinen generahu ng bahayang jamaah si salatul Eid atau akan salatu Eidil Fitri pege Ramadan. In me ulama inin gay siya basta-basta ngurungan hukuman banggay taadji wede. Ubus in hukuman lay pagwa pi amban kemon me mandub representative sin me kaulamaan si entero dunya. Sarta hatinen mag-consult pe siye ko tasabot ko an sinimian si me expert Muslim doctors tao du isab si fiqh. Si pagmitingan lay in kaekkahan amban siye favor si pagtambel hatinen sin masjid at temporary suspension sin pagjamaa, temporary suspension sin salatul jum'ah, lamud ne painte generahu ng bahayang jamaa si salatul Eid, hatinen si ng bahayang narahu kanya-kanya si lumani. In decision miyaan, PEDDIN, hatinen si magpagawa sin kararlay atau kan desisyon lay. Sa IN pinene den in ihtiyat. Hatinen in labi mas sigurawin in pinene den pege IN in makalagpas, makaligtas si me mahadjanain. Bang compare no si me siye hatinen ulama iye painte pinene wede in magjamaa si masjid sarta tabaudis sufuf sarta painte pinania hadja in social distancing. Bang payamte si duemian in ihtiyat bang kita magpasiguraw bang lai kita si mesiguradohin subay in penete lai in karar atau kan decision sin me kaulamaan si katilingkal dunya iyan in temporary suspension sin jamaah, temporary suspension sin salatul jum'ah, duk hatinen generahu magjamaah si song mapatek ka salatu Eidil Fitri inin kaniya-kaniya nirahu ng bahayang siluma ni. Hatinen IN in jumhur na kita bineko mag-atas pikilan bang ine pineneten bi. Bang pineneten bi in karar, in decision, sin keekkahan amban me kaulamaan, iye langkew
in darajat sin ilmu den. Duk pandai sarta sin mag-consult pa siya si Muslim expert doctors atawa kan in pinene bin iye me guru sila hatte bi iye inidolize ten bi iye inidolize bin pegge painte pandai magnasihat si bahasayakan. Maipon sin Allah subhanahu wa ta'ala bang niya aramala patekka dalam kauman as Muslim ina insubay hininangten. In hininangten as Muslim pabalik kite si kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala duk si sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dumain kin Allah subhanahu wa ta'ala magparman dalam Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Si elew inin jinukup na we ko si kaam in agamakun. Duk jinukup na we ko si kaam in ni'matkun. Duk magrida ne ko in agama bin agama Islam. Amban hadith isab magpainin Rasul sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada. Inambanan we ko si kaam niya inambanan we ko si kaam bang antanan bipahaget gayne kaam lepas ambanlan bentel. Ine inambanan si kitehin biwe Rasul sallallahu alaihi wasallam kitabullah kitab sin Allah ta'ala iyane in Al-Quranul Karim wa sunnati dukpa inne sunnatku. Na inne intag takaswa te in sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sime ahadith. Sime hadith ni. In hatinin si ayat binasata bi insiniin inaka si kita biwi Allah subhanahu wa ta'ala we agamahin kumpleto. Gana kulang ni. Nasib hal teinin iya na in aramala si sababan sin COVID-19 masih kita ngasua solution bang saingge hatinen bang saingge harap te painte in aramala inin. Nya solution takaswa te dalam Quran demikian nen dalam hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amban me solution pinangurong si kite we Rasul sallallahu alaihi wasallam bang niya taun atau kan waba si English pandemic pain Rasul sallallahu alaihi wasallam bang tekka sila hatbi in waba in pandemic we ne painte aramala sin COVID-19 daakaam tahala atau kan daakam pagwa amban lahat UN. Ubos in hatinen sigwa lahatin isab daakaam paase. Masya Allah. In hadith inin in apply si zaman ko itu we kemon katilingkal dunya. Yene inenan we the lockdown atau kan community quarantine. In pandemic, way ilinganan pandemic. Way ilinganan pandemic in COVID-19. In kalimat pandemic, Greek word iye. In panlay, magma na iye all. Kemon. Hatinen bang sakihin ilinganan pandemic disease in sa UN prevalent throughout the entire country.
the entire continent or entire world. Hatinen in sa UN, kinonfirm World Health Organization in iye saplag si kemon lahat. Hatinin bang pinain si kemon lahat, lamod lay in Philippines, bang tataat Philippinesin, lamod lay in Barm, bang tataat in Barmin, lamod lay in Basilan, bang tataat Basilanin, lamod in Isabela City, in Lamitan City, dukemon ne municipalities gana exempted lai. Na si sababan iin, subay in inaddo tebi, atau akan subay pinene tebi, in ihtiyat. Hukuman, hatinen pinagdambuan we kemon sin me kaulamaan, hatinen in mesiguradohin, atau akan in labi afdal hininangin iene in temporary suspension sin salatul jum'aduk jamaah. Pagbisan paintain lahat ten magpain kite 0 positive case si pasalan hatinen COVID-19. Gay kite makasigurado we hatinen 100% gana positive. In iyan observation hadja iyan sin government. Bu painte in Philippines lamod ang banme lahat tarasaw si pag-declare sin lockdown atau kan community quarantine. Atinen mag-declare in World Health Organization March 11, 2020 wherein sa kiinin pandemic gay kite makasigurado we hatinen before March 11 we hatinen gana me taga saki atau kan positive si COVID-19 si Metro Manila ga painte sumampay si kaniya-kaniya probinsyade ko sa upamanen in Basilan gay kite makasigurado we gana hatinen positive painte patient tapapili atau akan sumampay si meiye legal low risk in COVID-19 lai. Pegain makamulahin pe si sakiinin pega niya may positive si COVID-19 asymptomatic iye. Hatinin gana lai symptoms ne fever, ilemon, cough, hiket, palad. Gana hatinin symptoms ne. Labang sa upamanin in positive asymptomatic pege painte basag in immune system nen ubos bu pi expose tumapit si mahina immune system ne duksi me hatin andang tagasaki diabetes, hypertension atau kan me siyet tagasaki silangs hatinin makakos iye reason sin kamudaratan sin sawenin na maipon sin Allah subhanahu wa ta'ala na magmatalaw kayo si Allah ta'ala para si sawenu sige ne kayo magmatalaw si Allah ta'ala para si dino na magmatalaw kayo si Allah subhanahu wa ta'ala para si sawenu atawakan pong tinaino muslim. Arruju' ila Allah ta'ala. Iyan na in pabalik kite si Allah subhanahu wa ta'ala si pamando painte sin Al-Quranul Karim duk pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Al-mawqifu syar'i lil muslim fi hadhihi an-nazila ar-ruju' ila kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu ma yali. Atinen wajib si kita bi in mapasuno song sinabut ko ininen. Panagnaan an yakuna muttabi'an lit ta'limat as-sadira anil jihad ar-rasmiyah. In muslim subay nuhut pamandu atawakan pinturo amban me siya nga tauhan sin hal inin. Hatinen hal sin COVID-19. Kaya na painte Ministry of Health bang tuo si Saudi Arabia duk me other hatinen Arab countries bang si Philippines Department of Health. Lamud nilai in me kanakuraan duk me kaulamaan. Pege siya in inenan ulil amr. Parman sin Allahu subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. O kaam me beriman, magtaat kaam si Allahu subhanahu wa ta'ala, duk si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum. Duk me siye nakura sin pakarajaan bin. Sina in me ulil amri minkum, sina in me nakura sin pakarajaan ten bi, yene in me siye atinen me nakura sin me kalahat-lahatan ten, duk me ulama. Nahangkan subay kita nuhut ta'limat pamandu de. Pege siya in bilang amban me inenan al-jihad ar-rasmiyah. Ikadue, la yanbaghi lil muslim an yatalaqqa asy-syai'at wal akhbar min ghairi masadiriha al-mawthuqah. Gay makajari si muslim in magpasaplag atawa pakaleh ubos pasaplag na isab. Gay makajari si muslim in magpasaplag sin me'bisara gana katoone gana sandigan ni haget ko ne painte fake news. Si iye aramala maghapen inin si tenged painte COVID-19 hekka magpasaplag sin me fake news. Lamod hatinen amban me bisara gana katoone duk gana sandigan ne yene in me siye pabatuk ngurung hukuman me dilem Facebook. Me siya hatinen matuk ngurung hukuman si me Facebook duk bu hatinen gana ahliya delai. Gana qualification delai duk gana authority delai. Hekka delem Facebook hatinen magtau-tau tabiya painte makaadji hajja tahduriyah atau akan makaadji hajja ibtidaiyah magday-day ni samian nga hukum magday-day ni samian mangga si me hukuman hatinen pinangurung we me pagkasakahan te bisi pagtuntut ilmu. Nasubay kita pahalli si me Facebook inin bang niya me tumpukan hatinen katauhante magpasaplag sin me fitnah, magpasaplag sin me hatinen ilmu iye panguntara si me ulama te bi iye kapangandelan subay kita bi pahalli duk subay kita bi patala. In advice sin me kibar al ulama tu si mamlaka si kami lamud na in me kaguruhan kamihin gay kita makajari magmujalasa si me ahlul bid'ah. Gay kita makajari magtingko-tingko duk me hatinen magpasaplag sin me hinang bid'ah.
nabanggay kita yung makajari magtingko-tingko duksiye, nasa ingen, ibang iine kita hatinen mag-join, pabatok si me tumpukan lay. Sa hap hininang si me hal sa inin, subay kite patala. Adakala bang hatinen lammadu in ilmu'ten, lammadu hatinen in ilmu'ten labi-labinen ne si pasalan akida adakala tabuo kita wede. Ta-convince kita wede. Pege tao siya painte mag-usal me dalil akal. Iya makamula si akida, si pagtauhid te si Allah subhanahu wa ta'ala. Ya in labi haf ininang insubay kite pahalli. Nako pinain ko ang sinimyaan lamod amban me hatinen subay hinalian we me muslim yene in gay naima sin me bisaragana ketoone rupgana sendigan ne haget. Amban me siksa tasabot we Rasul sallallahu alaihi wasallam si me siya magpasaplag sin me bisaragana to katoone dukgana sandigan ne haget. Taha manamal hadith lay sa in binasakun ya puntus lay. Fayusharashir shidqahu ila qafahu wa min kharahu ila qafahu wa aynahu ila qafahu. Binetaran hook si English mi'alaqa, mi'laq. Ikatawhan ko bang ine si bahasayakan binetaran mi'laq hook lai si sing behene amban kanawan bu pigineret in behenen amban harap pabukot amban bukot pabalik. Wal iyadhu billah. Ubos amban ulong nenisab amban harap pabukot ubos pabalik. Ubos amban mata nenisab amban harap pabukot ubos pabalik. Wal iyadhu billah. Inin insiksa si me siya magpasaplag sin me asyaiat me fake news me bisara atinin gana ketoone dukgana sandigan ni. Ikatello ala al-muslim an ya'taqida annahu adhabun min Allah ta'ala yursiluhu ala man yasha'u min ibadihi wa annahu rahmatun lil mu'minin. In Muslim wajib si iye magkahagad wa in aramala COVID-19 inin siksa amban Allah subhanahu wa ta'ala pinabuo we'ne si sine-sine kabayaan ni amban ipun ni. Hatine in aramala tinakdir we Allah subhanahu wa ta'ala bang para si Mesiye gay magparatsaya para si Mesiye kuffar atau kan kafir atau kan me musyrik azab siksa. Adapun bang para si me bara iman inin rahmah ase. Ina in dalil ten hadith amban Aisha radhiyallahu anha tinila we'ne in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si pasalan taun pandemic. In sambung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam adabun yursiluhu Allah ala man yasha. Siksa pinabawi Allah subhanahu wa ta'ala si sine-sine kabayaanin. Wa rahmatun lil mu'minin sumagwa inin ase si Mesiye bar iman. Wa ma min ahadin yaka'ut ta'un fi baladihi. Gana ang bandangan hatinin tawa atau patekka dalam lahat de intaun atau kan pandemic payam kuthu sabiran ubus magsabar iye muhtasiban hinelat-helat we'ne intungbas
sin Allah subhanahu wa ta'ala, illa kutiba lahu mithlu ajri syahid, malaingkan sinulat para si iye in tungbas, kwe tungbas sin dembua syahid. Masya Allah. Demikian nen tasabut dui sahabu Rasul sallallahu alaihi wasallam, gana amban me bariman, katekahan, kasusehan, lamma, saki, peddi, atau akan bisan tenek, atinin katenekan, malaingkan sababan ien inalaan amban iye inme dusenin. Rabi'an ika-4, yambagi 'alal muslimi an ya'khudha bihadyin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-mutaghayyirat fil kaun. In ika-4 sube hininang we muslim bang niya may aramala we ne COVID-19 ngeddo amban guidance sin Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Payamun bi in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang niya may aramala sa pamanin ko may solar eclipse atau kan lunar eclipse. Inainhin ng sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ng bahayang iye ngan duaa nakbir magsadak ka. Niya hadith tariwayat painte we Abi Musa radhiyallahu anhu magpain iye bang hatinen niya may aramala magpainin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatinen megmeryawa kaam si Allah subhanahu wa ta'ala ngan dua kaam bang dupain inala in aramalali duk hatinen maku kaam kaampunan magtaubat kaam. Adakala painte amban me sababan we ipatek ka in aramala we ne COVID-19 si sababan kakahidang sin manusia. Si sababan hatinen me duse tahinang we me manusia. Labi-labinen ne me duse hadje we ne painte pagkufur atawakan pag syirik. Example sin me syirik painte asyirkul akbar, labi-labinen ne in syirik hadje ye me magtabarruk magpakubarakat painte si kubur sin me mayit wal iyadhu billah. In iyan amban painte me duse hadje asyirkul akbar, lamud lain me duse hadje kwe me atinin mapatay, nginom alak, magsyabu, atau ang musal painte ipinagbabawal na gamot, zina, atau akan painte kadhaf, iya tuksa no inpong tinaino baraiman in iya makahinang zina buhatinin gana kabennal ni. Tuksed di pabillay ang ban painte me duse hadje. Makajari yan sababan wae atinin pinatek in aramalainin. Nahangkan in Muslim sube iya magtaubat si Allah subhanahu wa ta'ala taubatan nasuha. In Allah subhanahu wa ta'ala magparman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. In kaniyaan sin Allah subhanahu wa ta'ala gay siksa Allah subhanahu wa ta'ala hinsiye bang inka ya Rasulullah luusisiye. Damikyan nen in kaniyaan sin Allah subhanahu wa ta'ala gay siksa ni siye wahum yastaghfirun bang in siye hatinen magtaubat maku kaampunan pabalik si Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalime, alal muslim an yu'mina bi qada'illahi wa qadarihi ma'a husni tawakkul 'ala Allah ta'ala.
ikalime sube hininang we Muslim, sube iya magkahagad wa in aramalamian takdir amban Allahu subhanahu wa ta'ala. Ma husni tawakkul ala Allah ta'ala. Sarta hatinen hap in pagtawakkal nen si Allahu subhanahu wa ta'ala. Sehingga in bantuk kahap sin pagtawakkal si Allahu subhanahu wa ta'ala. In pagtawakkal iya tumawa si aturan sin agama Islam ma'a fi'lil asbab. Iya ngeddo kew sababan. Gay kalinganan magtawakkal si Allahu subhanahu wa ta'ala ubos gay kite nga hinang asbab atawakan sababan. So pamanin ko eme sakiinin COVID-19 nambahayang na kita bisi masjid. So bay kita bi magtawakkal si Allahu subhanahu wa ta'ala we gay kaam tinalaw si Allahu subhanahu wa ta'ala we mas katalewan biin virusin. In bantok sa iyan pagtawakkal ga tumawa may pong tinai si agama Islam. Pagain pagtawakkal may bennalin si Allahu subhanahu wa ta'ala ma'a fi'alil asbab sarta hatinin ngeddo kyaw may sababan. Payamun biin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si waktu niya magmubaya'ah pisi iye. Ubos in me painte lahat me magmubaya'ah si iye miyaan hatinin niya lai painte pandemic kwe painte COVID-19 inin. Si waktu pili si Rasul sallallahu alaihi wasallam magmubaya'ah song pasalam si iye maksud kun si binisara kulay pasalam lumain painte in kaul assalamu alaikum sa maksud kulai hatinin in shake hands musafaha. Si waktu song pasalam siya ga ne bisan sinalam mo Rasul sallallahu alaihi wasallam magpain hadja iye kadbaya na hatinin tinema anewe kami in mubayaanon. Hatinin tanda iyen in Rasul sallallahu alaihi wasallam bisan magtawakkal si Allahu subhanahu wa ta'ala ngahinang iye sababan iye na in paghalli payamun bi in Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu si waktu niya painte taun si jamanne si lahat Syam si waktu iye tekkaduk me sahabat niya radiyallahu anhum si lahat miyaan sinampang iye si Ubada radiyallahu anhu. Pag sinampang iya si Ubada, inakaw si Ubada we lahat miyaan niya taun, niya saki pandemic, magleggay, maglamin. Si sababan iyan tinipon we si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu in may sahabat nin radiyallahu anhum. Tinilawe ni in may sahabat nin bang ine in hininang den. Palanjal atawakan pabalik. Na niya atinen nengge dambua sahabat makapagpain paine takaleku in Rasul sallallahu alaihi wasallam magpain bang niya taun gay kite dinaak paaset. Bang lu kite silahat taga-taun atau kan pandemic gay kite dinaak pagwa. Na si sababan iyan in Umar ibn al-Khattab fa'al al-asbab, hininang wena sababanin, pahalli iye, ga iye palanjal dukme, sahabat ne, radiyallahu anhum. Ubos niya dambua, makapagpain. Wegay kita bi magtawakkal pain ni si Allah subhanahu wa ta'ala. Ine sambong Umar ibn al-Khattab, si iye. Wegay magpain niya, hatinin, wegay kita bi maglila si kadar sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pain Umar ibn al-Khattab in palanjal kew ubus mula kew lai mate kew kadar sin Allah ta'ala in pahalli kew sarta ligtas kew kadar amban Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah.
Ika-ennem, tamba dalil si ikalimele, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair in asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Maka ajaib in pakarajaan sin dan buak barimanin. Bennalted it kemon pakarajaan nen hap. Bang iye katekahan kasinnahan magsukur iye. In kanian nilay hap tuju iye. Bang iye katekahan kamudaratan. Magsabar iye in kanian nilay makahap du isab si iye. Ika-ennem, alayhi an yatawakkal ala Allah Ta'ala. Sube iya magtawakkal si Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Duk sube iya ngandel si Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Wa in Allahu Subhanahu wa Ta'ala maka urong iya kamumpaatanin, duk maka ala amban iya sin kamudaratanin. Wa ayyualliqa qalbahu billahi ta'ala, duk pataaluk na inpangatayanin si Allahu Subhanahu wa Ta'ala, duk pasurrender iya si Allahu Ta'ala ma'a fi'lil asbab sarta pangeddo hatinen sababan. Ikapitu, alal muslim an yukthira min ad-du'a wa tadarru ila Allah Ta'ala wa an yad'u li ikhwanihi al-muslimin. In muslim sube iya daran ngan duaah, duk sube iya daran magpakumbaba, magperyawa si Allahu Subhanahu wa Ta'ala duk ngan duaah para si me pong tinaine muslim. Atinen amban me sahap-hap, hininang wedang buat muslim bang niya aramala al-iltija ilallah. Atinen pabalik si Allahu Ta'ala magmeryawa si iye, mikipaase si iye, bang dupain tinune wa Allahu Subhanahu wa Ta'ala in sakiinin. In Allahu Subhanahu wa Ta'ala magparman, Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarru'aw wa khufyah la in anjana lanakunanna minasyakirin. In maknanen magpulang maglabi, magpainin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, kul akahun ya Muhammad sisiye. Bang siye katekkahan, kapiligruhan, diawak bulak ni ke atawakan dia tak tahik. Ina in hininang den, banggana ni makatabang seddi sisiye. Tad'unahu tadarru'aw wa khufya, magtuy siya ngan duaah si Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Mikipaase. Wa khufya, in me senduhin isab, atinen ngan duaah tapok. Sayan in kahalan sin manusyain. Bang net niya me aramala, so pamanen me niya taipun, atau akan bagyo, ubos bu sinakbude, samian dia tak kapal, song ne siya buhew, magtuy siya tahinang muwahid. Magtuy siya samian ngan dua si Allah Subhanahu wa Ta'ala miki ligtas. Lain anjana lanakunanna minasyakirin, painde bang hadja kami ligtas Allah Ta'alahin, paniya kami amban me siya magsusyukur. Qulillahu yunajjikum minha, akahun si siya o Muhammad. In Allahu Subhanahu wa Ta'ala in magligtas siyahin, wa min kulli karbin, in malapas siyahin ang bankemon painte kapiligruhan. Thumma antum tushrikun, pag-ubos in may kasindwihanin bang netaligtas, wa Allahu Subhanahu wa Ta'ala, instead in siya hatinin magsyukur si Allahu Subhanahu wa Ta'ala in hininang den, masi-masi in pagsyirik din. Kwen painte me manusia kasaksian we tebi
bang tekka in aramalahin ubos inala we Allah subhanahu wa ta'ala, pabalik ni isab hatinen si kakahinang delaat, si pagsumbabarhala, si pag-inom alak, si pagzina, duksed di pe amban me kakahinang maasiyat. Hatinen tanda in me manusia mian gay tao magsyukur si Allah subhanahu wa ta'ala. Sugpat sin ayat, wa huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. In Allah subhanahu wa ta'ala in makagees magpabuo sin siksa tuo dia ta bulak atawakan amban dia ta langit, duk iya du isab in makagees hatinen ngala sin me aramalainin sampai si ayat ne wa nusarriful unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun, mayam kaam nali kaam pahab si me ayat si me tanda iye pinabuo we Allah subhanahu wa ta'ala la'allahum yafqahun, supaya hatinen kaam tahinang amban me hatinen makahati. Maipon sin Allah subhanahu wa ta'ala hekkape hatinen in me mawqif tengge sin dambua muslim pamano si iya duk pamandu siya we agama Islam subay hininang tasabbut dalam Quran, tasabbut dalam hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hatinen paggaien ngabot ni waktu tenbi 1 hour ubos niya pesamian mag-lecture puas amban inin may ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil lo amban pagkhatam ko si me siya pa inte makahadir si live inin magsukur si kaam damikyanen magsyukur du isab ko si iya mag-invite si akuhin iya ne si Ustad Murshid sa Nuok dok painte mabaya du isab ko na abit kaam mag-like mag-follow sin page kun. Atinen niya page ko in alen sin page ko alsam niya alai painte me Islamic posts sa painte si bahasa Filipino atau kan Filipino dialect bang niya painte waktubi makadari kaam misita atau kan masa taman inin ni hadja magmaap bang dupay isab magmumpaat in nasihat pandak-pandak mian si kita bikemon subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.